Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabb, irhamna fa innaka bina rahim, wa la tu'adzibna fa anta alaina qadir. Iltuf bina fima jarat bihil maqadir, innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Rabb, نسألك اللطف في القضاء ونعوذ بك من شماتة الأعداء وعضال الداء ونعوذ بك من السلب بعد العطاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. قال الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون واعلموا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة أوصيكم ونفسي الخاطئة المذنبة بتقوى الله إنه لرندت من كيولون سن الله سبحانه وتعالى umat sarayau-rayau umat akhir zaman umat yang laan sin Allah subhanahu wa ta'ala
pardaakan atau laun sim bahasa Anggalis responsibility. Maklum ka tu taniyo in manusia iban sinjin induang kadinis piapan jarisin Allah subhanahu wa ta'ala in sabab dakula atau akan in maksud bang mahisilah lebih lubak na imbang sa manusia pialahil sin Allah subhanahu wa ta'ala mari pababaw bumi hambuok ting maksud bat hasupaya sila in manusia lapay inbang sa jin hasupaya sila makapagtag-ipon fa Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam bihad to ililayan niya laung sim mga sila ulama in pag-ibadat amuin dia akan sila Allah subhanahu wa ta'ala inyaon pagtawagon sin syara taklifi unin hati sin taklifi hati niya pardaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nasabab yan, lilay sin mga sila ulama, in manusia, katan, in sila tarbilang, haamuin abid, in hati sin abid, mga ipon, sin Allah subhanahu wa ta'ala, ay sibu dahil Muslim atawa tabiya yaon, gatus tabiya, Muslim siya atawa kan kafir, agad siya. In sila katan hapagbasaon abid. Bukon sadya sila, lapay in pitong lapis langit iban sin lupa. Iban sin katan kalangit-langitan yad to haliw. Pagtawagon sin ini mga sila, ini bata school, galaxy, atau uno-uno na yung pagtawag nila. Agad yat to katan, in sa sukupya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, agad hapagtawagon abid. In suga, in bituon, in bulan, in katumbo-tumbuhan. Nganin in katan. Mapuas daing hajat wajibul wujud. Amunain Allah subhanahu wa ta'ala. In sila agad paamun pagyanon abid. Ati na ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa, in kita niyo manusia, amo in nag-Muslim. Nagparatsaya, iban nag-iman. Bukon sadya kita niyo abid. Bukon sadya amon ini launta, nakalamod amon bilangan si mga abid. Dahil nasabab sin pag-iman taniyo. Allah subhanahu wa ta'ala iban sin pamaratsayatan niyo ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iban sin mga kaummat-ummatan na kauna amuin mga sila nag-iman bukon sa abid sumagawa agad pa sila amuin pagbasaon sin Quran mahamulya in nagtawag ibad. Sa kaula-ula, in katan ibad, biasin kita niyo.
Iban sin mga kaumat-ummatan nagparatsyaya ha karasulan, iban kanabihan. Biarasin Allah subhanahu wa ta'ala patiap-tiap kauman hajaman sin mga sila na kauna. Labi luwa na in ummat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in kita niyo abid. Damikyan agad pa kita niyo paamon pagbasa sin Quran mahamulya ibad. Unin piagbiddaan in abid mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala katan sin makhluk malaikat po ang kata. Ampain ibad special siya. Amo na yung kamo yan. Lapay na yung kami, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. In ibad, special sila. Amo na in mga sila abid, hati niya ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarda, nagtatag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nasabab yan, hakahawpuan. Tabiya gatos tabiya, in mga sila kafir. Di na kita magtakita kising kangan-nganan, sintumpukan nila. In sa sukubukon Muslim, in sila abid, sadya. Ampain Muslim, abid, sarta, in sila ibad. Hati sin ibad, nagtatag-ipon fa Allah subhanahu wa ta'ala, kimakahagad, hakatan simbiyeta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Halom sin Quran mahamulya, iban simbiyeta, kaya sampay sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaya kahagad nila. In kita niyo abid, iban ibad. Sa kaulaw labang tapasibiul, pakiputun, imbiya ka to manusia injasad ta, injasad, iban sin anggaw takbaran. In iyan tarbilang lamod sila hapag nga na abid. Sumagawa, dahil hasabab sin pangatayan sin kita Muslim. Nagsarahakan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Nag-iman fa Allah subhanahu wa ta'ala. Nakaagad pa kita niyo ibad. Akal iban sin pamikil, iban sin pangatayan. Tulus ikhlas. Inpini nila mag-iman fa Allah subhanahu wa ta'ala. Amun puntukan sin pag-iman, amun na yung pag-iman fa Allah subhanahu wa ta'ala, nagkahagad in pangatayan taniyo. Para hal wala taniyo kita in Allah subhanahu wa ta'ala. Wala taniyo kita in surga. Iban sin narka waliyadhu billah. Inadlaw mahuli, inadlaw paghisab, sumagawa kaya hagad taniyo. Dahil nga sabab yato, in ummat Islam, amo in nag-Muslim. Amon mga Muslimin, sila yan in pagnganan bariman. In hati niya bariman, nagkahagad sila. Misan wala nila kita. Wala naabot sin angan-angan nila. Wala naabot sin imagination nila. In hakikat, sin mahasutsi, mahatinggi Allah. Sumagawa, nagparatsaya sila. Dahil nasabab yan bang tahaw po, in farman kaina nasabot ta, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. In hati niya, wala ko piya panjari, iban wala ko piya panjari, wa ma khalaqtul jinna in jin iban si manusia buat malengkan hasupaya sila makapagtag-ipon tudyo marikako amun pagtag-ipon sumud sila dahil ha decision nila dahil ha pagpini nila simud sila patarbila amun bilangan ibad inhati sin ibad amun mga sila nag-iman tulus ikhlas karena sin Allah subhanahu wa ta'ala parahal in manusia makadjari siya di mag-iman kakausan niya in magkufur tabiya gatos tabiya
mataud pa in kafir halom sin dunya ini. Deng sin Muslim. Bang aw nupat kabahagi, intong kabahagi, nagkafir pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inhang kabahagi da amun mga sila nag-Muslim. Inya to tanda, wala kita piugusin Allah subhanahu wa ta'ala. Ba't sabab, bang kita piugusin Allah subhanahu wa ta'ala, hang kami sanda. Mamong sadyain Allah subhanahu wa ta'ala. Sambatan na si mga ulama. Mamong sadyain Allah subhanahu wa ta'ala. Kuno muslimin. Muslim na kamukatan. Way mahinang singkatan, mahinang siya Muslim. Sumakaw imbihato sa kaulawla na pugos. Bukun tulus ikhlas tengalom si pangaten niya. Ba't sabab atin niya ilimahil dito sa kaulawlain sila pugos sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ba't sabab maalong katutan yung unuuning kabayaan sin Allah ta'ala makat. Kun fayakun. Aun na kau. Atau hambuk ununo. Aun na. Magsaroon doon, magmanyatakan. Namanglaw niya, Muslim na kamukatan, wayrun kafir bisa ng katao. Alam sinjun niya ini. Dahil nasawab yan, diha ini timarang in hikmat dakula, iban sin wisdom, bang mahikita piyakari pa dunya, hasupaya kita ni makapagtag-ipon, tulus ikhlas, karena sin Allah subhanahu wa ta'ala, para hal kakausan tanyo hindi magtag-ipon. Kakausan tanyo hindi magparatsaya, waliyadu billah. Kakausan tanyo hindi kimilahi, kimilaf Allah subhanahu wa ta'ala. Kakausan sin manusia hindi kimilah, atau di magparatsaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pila sa manusia, amo hindi magparatsaya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gaman, piang gura-gura nila pa in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalil dakula ibang katerangan wala sin Allah subhanahu wa ta'ala piuko sin manusia. Bayak-bayak niya. Dahil nga sabab yan, to iplak, sin mahasot ki mahatinggi, haparman niya. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. La ikraha fid din. Wayroon pagpugos, haparkala pag-agama. Man syaa yu'min falyu'min. Hisiyusim mabaya mag-iman, na mag-iman siya. Ahlan wa sahlan, welcome siya. Ba't sabab, siyara in makawak kamumpatan iban sin benefit kata. Wayroon damu'i pa Allah subhanahu wa ta'ala, uno-uno misan hang sulag. Way. Waman syaa yakfur, falyakfur. Hisyu siyab, tabiya yung katos tabiya. In mabaya magkufur, na mahayang day sab siya magkafir. Dahil nga sabiat to, mataod yung kafir, dahil si Muslim. Sabab sin dihilan ni manusia sin Allah subhanahu wa ta'ala pagpili. Ang pagnanan nila among freedom of choice. Dahil nga sabab yato, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. In maksud na kula, ba't hasupaya kita niyo makapagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala, bukon pagtag-ipon ununo sadya. Sumagawa ang pagtag-ipon tulos ikhlas. Pinita niyo in magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kita niyo iniumukab. Iukabta niyo sin pagsyahada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dito na timagnain kita niyo Muslim. Hapanagnaan sin rukun Islam 5. Dalam lihat to, ang pagtawag kong sinsyara, iman fitri. In iman fitri, karya sali. Way pe manusia di hababaw gumi. Hiklad na sin Allah subhanahu wa ta'ala yung katan sin kalalagihan sin manusia di hababaw gumi. Yung gasto nila. Dahil naman hapagkao na pag-inumiban hapagnapas katan, hiklad na. Ubos man hiklad katan, kaya man na, ang papyalan ding mariina po tanyo Adam, ibansin na po tanyo Hawa, hasupaya, mahinang nila, in mission nila. Unin mission sin manusia, timagda din ka na po tanyo Adam. Amuin magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala, tulos ikhlas. Dahil nga sabab yan, in dalil na kula,
Muna-muna, amuna inwahi. Dain hakakitaban, piyanaog sin Allah subhanahu wa ta'ala biluwa na, amo in Quran mahamulya, amo nen in dalil matarang, sin pangahagad ka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa, hawala pa. Wali pa panghatid sa sin mga parakala ini, Quran, iban sin mga hadis, aon na asal pag-iman, halon sin pangatenta, niya makan. Sambatan na sin mga kaywanan, bangko na kita biyaw na mga ini, biyaw ni na high-tech na. Mamikaw mga cellphone, maun pa mga katindahan. In kamatauran, magbutang ko ng memory card, hibutang magto. Mamina ko cellphone, na mamipa ko memory card, apay saksak magto kalaw. Sumagawa, aon pag gano'n nila cellphone, di na ko mami SIM card. Di na ko mami pagganan, memory card. Di na. Agad na. Pagbasaw nila, built-in. Hinangin cellphone yawn, agad na yung katan. Yawn na. Way nabihon mo panyap do ka eh. Amura ko man hindi ang mga SIM card mo, load mo, wihang katan. Yat to pang upamahan sadya. Bihan. At supaya kita makasuok magto. Pamon pamando sin Islam. In kita manusia, biya sa pantun, tiyas maalfarik, walillahil masalilala. Biya sa pantun cellphone. Way pakitariha dunya. Yat to pakita kyukuddam. Halaw sin taikod. Sin apo tanyo Adam, kyukuddam dito katan. Katan. Agad dito amon wala pa piyaganak. Agad dito in wala pa piyalahil. Biya sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agad dito. Wala pa siya piyalahil. Sin Allah subhanahu wa ta'ala hadaman niya dito. Piyalahil siya, din haulihan. Piyalahil. Sumagawa, aun na. In kita niyo katan, aun na. Sa dito kita niyo papagyanon, alam dzar. Alam amun dito kita niyo halom sin ini kay kun sinaputan niyo Adam biya kantang alamul arwah, biya nyawa pa kita. At tawa amon pagbasa on sin mga scientifically, amon magkahinang manusia. In magkahinang manusia, laon sin mga sila ini mga doktor bihan, laon sin mga sila kuhan bihan ini na-justify atau justify asal. Nakauna na yung Quran. In kita ini, in asal-asal ta, mapuasin na po tanyo Adam, iban sin na po Hawa, mapuasin na biyon la Isa. In na biyon la Isa, duhay yung isa may pagpapanjari kanya. In kita, mimmanin yumna. Tabiya gatos tabiya deng hatubig. Amo na yun ini, tabiya gatos tabiya lang niya, mani. Bangaon sperm, sinbana. Dihan. Hawak to sila, atin niya makapagdaig. Paman niya. Iban sinasawa niya. Manjari ini sperm niya, milyon. Harap magtuparahin sin asawa niya. Bang tiyak diri sin Allah subhanahu wa ta'ala, hambok-hambok, din sumagnat dito. Mahawas katan, pababa. Bang kambal, dua iminting dito, imintayong dito, dua. Bang toto, bang upat-upat, ang kanalo ni on triplet, on quadriplet, on kambal, dua. Then hakawasa sila Allah subhanahu wa ta'ala, iban izin niya. Then haizin sila Allah ta'ala, mag-decision, Allah. Then nga sabi at kita rin hatubi. Inaputan yung Adam, bukong deng hatubi. Direct siya, deng halupa. Ampeng kita rin hatuwi. Sumagawa, bangin jasad ta. Siyulayan sin mga ulama. Tiahlil nila diya isik. Imbaran sin manusia, laung sin kamasan, upat inasil. Upat inasil. Lupa, tubig, hangin, kayo. Yato pangadji sin kamasan. Nari kita mag-repute dato. Di kita manalai. Sumagawa, laung sin mga ulama, hangpo tag-unom, inasil kita ini. Hangpo tag-unom. Inlupa, hangpo tag-unom, bang injasad tayo ini. Dahil si kunkuanon ha laboratory, hangpo tag-unom day sa intaod niya. Inasil niya.
Yaunin iron, yaunin manganis, yaunin kuat. Di na ako magtaki-taki kata, labi ka mo makaingating kako para kala yan. Ang puta gunong, hati niya. Sa kaulaw la, deng halupa day sad kita. Ba't sababin kita, anak apo, sinaputan yung Adam alayhisalam. Nahajaman niya to, kiyukudam kita halom sin, day ko sinaputan yung Adam. Manjar unin hinang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Data, hadis. Famasaha ala zahri. Siya po sin Allah subhanahu wa ta'ala. Intay ko sinaputan yung Adam. Bangaon tiil. Mag-involve pa Allah. Inhati niya way sibu. Bukong biyasin pagsaputi yung sapuan tabi. Mga bihan, bukod. Para kalat do ka ingat. Way sibu. Lay sa tamis lisay. Siya po. Inimportante magpalatya kita. Piyawa kita. Dahil ha. Sulbi at tawakan tayo kung sinaputan yung Adam, ang pakita. Ang pakita piyaw, no? Piya saksi. Hati niya aon na pagnanan syahadat awal. Way pakita riya doon niya, nakapagsaksi na kita. Nah, unin parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, magsabok ko nini, biyay tabayta sa dyan, mga sila ulama, mga pagkata. Ombisis na kula, ring halom sin Quran. Aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa'udhu billahi minasyaitan rajim, wa idh akhadha mithaqakum min bani adama min zuhurihim zurriyatakum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Al-ayah. Memorize yan singkatan ako. Amor hindi makamemorize yung mga ini long ta. Kaibanan. Inhati ni hakawpuan. Iban hatat kala bang mag-involve atat kala ida inhati sin ida mag-involve siya waktu hati na hawaktu yadto kiyawa sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagnanan covenant parjanjian hantara sin Allah iban sin manusia ang pasila piya saksi saksiin niyo lang niya doon kaniyo agin hawaran niyo wa ashhadahum ala anfusihim. Kaya saksihin Allah subhanahu wa ta'ala in kataan manusia, lapayin kita. Iban sinamun kahinapusan bata-bata hipag-anak. Pagubos kiamat na, agad siya ladto. Kaya saksi, uning saksiyan, alastu bi rabbiku. Napi. Napi. Inhati sin napi, at inibig kantang negative. Alastu bi rabbiku. Bukon ka ako na ini. In Rab niyo. Rab. Bukon ka ako na ini. Rab niyo. Wala biyayta. Bukon ka ako na ini. Bukon ka ako na ini. Tuhan niyo. Wala biyayta. Alastu bi ilahikum. Inhati sin. Alastu bi ilahikum. Bukon ka ako na ini Allah. Ba't sabab bang bihatin pa nga suupos ng parakala. Mamuslim kata ni manusia. Sumagawa in dayta sing Quran man alastu bi rabbikum rabb. Dahil nga sa wabiya to kabakan malon sin suratul Fatiha di siya maigin rabb. Bangyan inig mabatal. Mabatal ang bayang, mabatal ang Fatiha. Yan, hello. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar. Kiyapin sin Allah Ta'ala in Allah. Amunin Rabb, intiok balkato muna Rabb. Dahil nga sabab yato, imuna muna diyong sintay nga, singkatan, hawak to yato, wala pa kita riha doon nga amunin Rabb. Bukon ka ako na iniintuhan nagpapanggarikan nyo. Wala na siyo nuan, iban ingan ko hi Allah, way na. Mayta, examination. Kaya pinsin Allah subhanahu wa ta'ala, di na doon niya. Hisiyuin manay maisin Allah. Hisiyuin magparatsay Allah. Ampain Rabb, puas na. Diara si manusia. Bang siya ipagburos halom sin siyang bulan, diara niyan Rabb. Sambil pakamatay. Sambil palawang kuwul, diara niyan Rabb. Dahil nga sabab yan, bang in mungkar iban sin nakir, hawaktu,
kiubul na in manusia. Tanyahon siya, unin panagnaan partanyahan. Man rabbuka? Hisyu in Rabb mo. Nabang siya Muslim, long niya Allahu Rabbi. In Allah, amunin Rabb ko. Amunin Tuhan ko. Narenga sabi at to, iman fitrin pagtawag yan to. Karya sali nagdara kita iman. Dahil dito palang sinchol ka. Way pa kita pialahin. Yung pa kita alam, nagsuring-changing na manusia diha dunya. Oh, dahil nga sabi, taon na makulang, aon manghud, aon apo, aon ama, aon pangtungod, aon kuan, aon apo tuhod, aon apo bakultiki, aon kuan katan. Nagsuring-changing. Hawak to yan to, sibo katan. One time, big time lang niya. Alastu birabbikum. Unin sambong singkatan kita. Way pangirab-ngirab ka. Way pangirab-ngirab ka, way pangita. Sumagawa, kialukis na iban kaiplak. Halom sing Quranul Karim. In sambong ta, qalu bala. Namahitain Allah subhanahu wa ta'ala, hindi mapaylo. Pura. In sambong sing kita niyo katan, akad kita rito. Bala. Matan bunal. Matan huun. Banglaw niya naam huun. Okay, sab. Sumagaw aw labi makusog. Of course. Matan. Amo na. Biya dalaw niya upama. Kiyas mahal farik. Walillahil masalil. Biya na sinamun ini ama. Kiyas mahal farik. Ama. Long tinama, iban anak niya, mga hangpu. Manjari magkaukalo sa dyan, magdaw discuss, magkuhan, magapas, magkuhan kata, magsagga. Piyon sinama, kari ka mo katan, mga anak. May kamo di dumog sinamon advice ko. Inhindo ko kanyo din katag na ayaw kang magkalo, sulot-sulot ka mo. Ay, ikaw na. Bukon ka kung ni ama niyo. Hati niya, kaingatan na sa sinama. In jawab, long si mga anak, matano na ikaw pa. Minsan sandi ipangasubo mo, ikaw saan? Inama na mo. Biasin sa kaulaw labihad to. Na, parman sin Allah subhanahu wa ta'ala katan mano si awak to amin kita, binhi pa. Atawa nyawa pa, hajaman niya to. Alastu birabbikum, bukon ka ko na ini in Rab niyo. Way pabiyahitain Allah. May taamo yan yung panisting dakula. Isiu in kimilaha Allah. Di hadunya. Dahil nga sabi ito yung bata-bata. Nagdara siya iman fitri. Sabdasin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yari kita habulan maulod kapag bata. Ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akad din siyang sila liman to. Sabdasin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ingkatan bata-bata hipag-anak siya, taga-iman karyasali. Karyasali nagdara, built-in. Halom pa siya tiyan sinina niya, diara niya to in Rabb. Sumagawa in Rabb to. Bang mabot na siya akil balig, imbata-bata, umul na hang putag dua, hang putag upat, at ang putag isa, bang babae ang atin niya, mga first time niya, mga inikwanulong niya, mag-menstruation, at ini akil balig na siya, in bata-bata usog, bang manakainop na, at niya on nananood kanya tubig, narito na, suway na, wajib na kanya kimilaha Allah. Bang di pa siya tumaymasin Allah, makafir siya, walihadu billah. Bang siya iabutan sing kamatay, mapuas na siya sing kaakil balik, in siya. Wala siya nagparatya pa Allah subhanahu wa ta'ala, wala siya nagtaubat sambil iabutan siya sing kamatay. Dito siya maghula, halom sin apinar ka jahannam. May ka, ba't sabab wala siya nakapas sa examination. In sa lago-lago na examination ka at ibang test. He's showing kimila pa Allah. Nabangin bata-bata miya tayo, umul wala pa siya. Nahinang akil balik. Manaw ito yan siya palonsul ka. Mayag to. Sabab on iman karya sali amon bilkin. Diara niya. Amon Rab. Sumagaw bang siya akil balik na. Sumay na siya imiyan. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah.
Yung mga nakauna ito, doon kayong sabihin sumpat sin kanila. Jaman sin mga kanabihan nakauna. Na umat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hakaupuan in iman, duwaing iban sin matlubul iman. Aun iman, amunin pamaratsaya, amunin itikad, amunin pagsabunal. Lang si mga sila, may ingat mag-abasa sa ulaw niya, paghimun napon. Pangahagat, iman nito. Iman, tudyo pa kain, tudyo pa Allah. Ba't sabab, imbukon Muslim, aun di sabi iman nila, sana ka. Nakasalindo paro kain. Magtupiya-papiyapan dyan sin Allah, nagparatya, mga sukahat, kung katan, sabi ang siya. Sambil Sayyidina Isa, tiyuhan nila, na nakasalindo. Suway ashhadu an la ilaha illallah. Sumagawa in pagyanon iman amon halom simpangatayan amon biat batta ayat ka inahapanagnaan sinutba amuna in mga sila bariiman hudal lil muttaqin in Quran mahamulya hidayat pa mga bariiman hati nay magkapunyahan in magbenefit amuna in mga bariiman bat sababaw ni sablit taasan hudal linnas hati niya in Quran guidance pakataan manusia akaling kafir. Indo naon na panagnaan sin suratul Baqarah ayat 12 piupok sadya exclusive ba mga bariiman amon mga sila nagmuslim. Hisim mga muslim niya. Mato kita pa ayat amin biat batta na kauna. Maniot yo alam mga 5 minit palabi. Alladhina yu'minuna bil ghaibi. How po in pagmana amunain mga sila nag-iman, nagparatsaya, hagayb. Impuntukan sin ghaib amunin Allah. Di siya kanganan iman, suway siya labay hapag iman, hagayb. Amunin pagyanon sin kita, even memorize sin kita, rukun iman unum. Di na ako magtaki-taki. Sumagawa, in rukun iman unum, haupo mo na sadya pa dua. Iman fa Allah. Iban iman, hakatan, biyayta sin Allah. Halom sin Quran mahamulya. Biyayta in sulga, nalaw para tsaya ko. Biyayta in awin nalkat, awin paghisap, awin aras, awin kuwan. Wala takita ito katan. Agad yagto pa amon, iman, bil ghaib. In puntukan sin iman bil ghaib, amunin Allah. Pagubos. Wa iman bima qala Allah. Iban pamaratsayaha biyayta sin Allah. Mato kita pa next. Alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Inhati sin mga bariiman, amuin mga sila kaya palihala nila yung sambayang. Labi luba na in 5 waktu. In waktu Jumaat. Okay, magto kita pa next. Hey ka-third. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Iban din ha mga kerijiki na mo kanila. Ha mga sila nag-iman. Ha mga sila magsasambayang. Insuway sila magnapaka. Din ha mga kerijiki kanlasin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon sa jarijiki alta. Gasin jakat. Bukon sa jaridto. Way alta mo, ilmu, pamahagi ka. Way alta, way ilmu, kusog. O nagpindit-tindit, uli na mara, tiyabangan mo iba mo. At tinakusog mo. Sambil uyom mo, papagkahi mo, inyan napaka. Diha. Hipamakao na nakasawa. Responsibility. Inyat to napaka, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dahil nga sawab yan, naung sim mga ulama tafsir, bang naramo yung tuwi ni, sold na kaw. Alladhina yu'minuna bil ghaibi, amoin mga sila, Muslim bar-iman, amoin mga sila nag-iman ha, ghaib. Hikarwa, amoin mga sila magsasambaya. At tinaon na piil. Hikatu, amoin mga sila magnanapaka. Dahil nga mga karijiki kanila. Manjari, lilayan man yung Q, pa 2 minit.
insyaallah subhanahu wa ta'ala. In kahaupuan sinhut bata. In iman ghaib. In puntukan sin ghaib Allah. In iman ta ghaib day sab. Ba't sabab immaterial di makaabot sa Allah. Di mo kakitaan. Di matudlo, di maparagbos. Amo pa ka Allah. Walau pun in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam impamarat cayata kanya iban hakarasulan nakauna rin kanya nakaagad dito harukong iman unum. Al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Hati na mga karasulan, nakakal dito yung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati niya, impamarat siya mga karasulan, iban kanabihan, ghaib na isa. Laong sim mga sila kaibanan. Okay na lang niya, in Allah di takakita. Wa malaikati, iban si mga kamalaikatan, nagparat siya kita, pag biyay ta alam sin Quran, iban biyay ta kato si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aun Jibril, aun Mikail, aun kamalaikatan, aun mungkar, aun nakir, aun kiraman, aun katibin, mataud in mga kamalaikatan, perat siya ta, misan tawala kita, in hati niya, bari iman kita. Ba't sabab nagparat siya kita, hawala ta kita. Opposite sin mga sila, tau puti, in kanila, to see is to believe. In kita, ni santari kakitaan, piarat siya ta. Ba't sabab amo ting pag-iman, pag-yanon. Amon magparat siya kau, hawala mo kita. Paggabiyaita na si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aun arash, aun kursi, aun surga, aun taytayan siratal mustaqim, aun paghisab, aun kuwangkatan, aun malaikat. Laung alhamdulillah, sami'na wa ata'na. Aman na. Aman ang Rasulu. Bukod sa kita, hindi nagparat siya amunin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siya na kauna, nagparat siya hapag Rasul niya. Bukadlaw ikakwanta maritay, may mga ini, maniotyo, ang kaminit, bihan, on pagpaylo. Inambok sahabat, wallahu alam isingnan, Marihi Jabir, radiyallahu anhu. Nakautang siya ambok Yahudi. Imbayad malaggo. Amon bungang kahoy, amon tinipamayad. Miabot manin wakto nanukot ng Yahudi. Manjari kulangin bunga. Lang sindasul sallallahu alaihi wasallam naman dyan, ang problem, di lang ni makaabot ipamayad ko. Impagdadyan na mo, so ibayin taon. Nembunga lang niya singkabon ko lang namin hulma, tiyo-tiyo da. Alang sindasul sallallahu alaihi wasallam karikaw, iban niya kumadto. Kadton ting kabon. Long niya, rinalong niya, limipot-lipotin Rasul sallallahu alaihi wasallam. How no long niya roon yung mga al-arish, arish niya paghali-halihan. Intag na po rito maghali-hali. Pakadto ako lang naman to. Limingkod dito yung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pagkuha siya to, tiyawag niya na Jaber, karin na kaw. Harvest na kaw. Pag-harvest, mataod na yung bunga. Yat tumo-jijat ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahil Allah subhanahu wa ta'ala din pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nalong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, din da Jabir, nakabayad na kao, long nahuun, ya Rasulullah, naglabi pa. Naglabi pa long niya, in alta, napuas na ako. Unin pamong sin Rasulullah, ashhadu anni Rasulullah. Saksiyan ko, magtanto din ako, Rasul sin Allah. Atinin muna nagsahadat. Amo na mapuasin Allah subhanahu wa ta'ala sa malaikat amunin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yuqimuna as-salah. In iman amun halawm sin daghal. Sumagawa di makadjari amun kyukuddam sadya halawm sin daghal. Suway siya aun piil niya. Ang kanalong sin kamaasan, masabot ta tiyo kimugdanin kanila. Qalbi, qawli, fi'li. Dahil din sila ito. Pamandok yadto sin akama Islam. Qalbi, hati iman halong kin pangatayan. Qalbi, usat suway siya, matransform pa qawli, mahinang qawl. Bang di mo hinangon qawlin pamarat siya halong kin pangatangayan, mo kyudam mo sa jabihan. Di masa.
Suway kau imian hakaul. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Manjari aun na kalbi, iban kauli. Pagkubus puas na, bukon. Amo na yung pagyanon, matlubul iman. Uno ing kagunahan sim, hinangon ta, sabab sim pag-iman. Amo na impiil. Amo na yung magsambahayang. Magpuasa. Maghadji. Magkuang katan. How na yung kabakan ta? Dang kita, matibot, imingat, sinsira, sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waysa niya mangdungdung ko, bakaw nagsalsila rito. O, magtuko. Long niya ako nagmaulog dito. O, at in maksud dito, nagsalsila. Bukom biya, sin pagmaulog si mga kamaasan, maglamo kayo budang iban si babae, tabiya, yung gatos tabiya. Iban magkuhan, biya, mag-asik-asik, magtubihan, bukom. Biya, kantang enjoyment. In pagmaulog, masabot na tiyo-tiyo, suway siya magbakkas. Tabiya, gatos tabiya, in pagmaulod sin taurikato, bukon katana, sa in kamatauran. Almost 99%. Pag ubos simbolan maulod, why na? Di, inhati si matan nagmaulod, amo na yung mga sila, nagbakkas sin pagmaulod doon halom sin pangatayan nila, iban miyanaw, hapalangay, iban kaulpiil. Hindi yung nila, sa kurang-kurang makawa sila pangadji, i-apply nila pa society. Bangin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manabang, may nang sila manabang. Masabar, may nang sila masabar. Masabar. Kataan siya naman kuhan. Siya naman inilong ta. Siya insuntuan. Bangin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matibot magsambahayang, na, dito sila kumawa. Biya din yung pagsambahayan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dito sila umupi. Dihati magmaulod. Sambil mabuting pagmaulod balik tahun 2024, i-apply nila. Na tabiya gatos tabiya. Tabiya gatos tabiya. Hindi ka to na, dumungusap to pag-uwa ng masjid na, way na. Amo rin hinangon niya, minasal kabiyaksan. Suway siya mapinda. But transform in magmamaulod at tawakan in Muslim, mangdurungog nogin nasihat, madtupaamon, labi marayaw. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Fastaghfiruhu ya ulil albab. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين في أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد أيها المؤمنون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله إن مولي رنددو والحاصل نكواتنا إن panagnaan sinto iman hakaib. Kaingatan niyo ba? Kaingatan niyo rin. In ghaib ni'mat dakula. Ba't sabab? In tiap-tiap hang katauran ka to, on secret ka. Halawin sin, pangatayan ka. Di kaingatan sin tay manghud ta, di kaingatan sin asawa ta, di kaingatan sin anak ta, tupot Allah in makaingat, iban sin baranta, secret. Manjari, in secret yaw na tao rasya, in ghaib, alam sin pangatayan mo. Ni'mat. Wala biyukisan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Papangdaig mo, atawa, hatay manghud mo, anak mo, hatawa kan. Aun maktuin do, magtay manghud, atawa do, magtiyaon. Nakapagkalo. Halam sin pangatayan niya, namumungmong sa upaman niya. Banay namumong, atawa, asaway namumong, di magkaywain in banay. Siya inalong pangatayan niyan, si Masambong. Kadtoy, biya, na, mabutasanin mo ang bukwak to, kuanong takaw, binasaon takaw, sa wala niya giwa, secret. Bangat na yung sinasawa, nakapakaw. Lumagko yung parakala. So, ni'mat dakula in secret. Walang siyang pangatayan. Maluhay niya pagtawatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Astagfirullah. O nagrally, politician, upaman niya. Manjari, mga kampung niya pabihan.
Oy, long niya may ngatod magbisyara. Ini para halikuan. Sa alon sa sindaghal niya. Pagubos man nag-speech, nagbisyara, nagalamano na sila katan. Wala ka nagbayta. Wayron na pangilad-milad siya naman nag-speech at to. Inalon sindaghal, sintiap-tiap ang katawang kato. Kaya sulutan ka kita to, way. Nikmat. Bangyat to kay ngatan. Sinamon wala siya kasulutan, mahinang na sa pagbandi. Hati niya in iman, hakayib. Nikmat dakula. Wayuqimuna salata. Iban siyang pagsambayang. Suway siya. I-translate niya, pakaul iban piil. Amo na yung magsambayang. Na magsambayang, di ikaw dilan sila Allah subhanahu wa ta'ala. Pagsalam mo naman, biya mga dulang. At tawa alta, bukon. Sa babing sambayang, gaib. Bunal ang piil niya. Sa in-concentration mo, tudyo pa Allah ta'ala gaib. Dihilan niya ko sila Allah ta'ala. Ni'mat gaib. Wamin marazaknahum yung pikon. Ingat to pag napaka, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, kontinyuhon na si mga ini kaiwanan maghuwag mapost na hindi ini. Mga iyo kita nyo dua fa Allah subhanahu wa ta'ala, bang mayan kita nyo, ini. Ganapan pa sin Allah subhanahu wa ta'ala, impamahamtan nyo hatungod pagtuhan, hatungod pagibadat, iban hatungod sin pag ini. Uno-uno na parakala amo manunjuki kasanyang sin pagdunya tanyo iban sin pag-akhirat tanyo insyaallah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya maulana sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batinan warzuqna واجنبنا اجتنابه وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصل اللهم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين آمين يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة